The Timples in Nangkut kanin tlai chan na thong ni kulili Vaupi ni hlei riat Zaanlei Thawngchimnak kan thok chan Zaanlei marat fambol kasim Chinram haka khopi rungtlanga ummi SSC World Cup pathum chu shamin nol ngai nak ala tu SSC World Cup rian tran nak du lawin pawdo thlan naka itel veding in Nisan April ni hlei sari a Chinland Defence Force haka sina ani up rungtlanga ummi SSC World Cup pathum ni chun MA1 pahni MA2 pakhat F1 grenade hlei riat le MA kwan thongkhat iput in CDF haka sena ani apcha CDF haka ni tangka chiat singsom nga chiaw an pekna Chinland Defence Force haka sena CDM to in pawdo thlen naka atel mi chu lunglom te in kan chawhlan na I shiam nam he a ap mi chu tangka chiat singsom nga kan pekna lenga ahim nak mun an phak tian tron baw kan lak na tia CDF haka ni chun an than SSC World Cup rian tran nak da win pawdo thlen naka CDM intel adu mi pau chu Chinland Defence Force haka pe tlek kho peng kan si ahim nak nan phak tiang tran baw kanin lak na lai tia CDF haka ni SSC chungtel pol chu an sini up ding in lam an on piak na SSC World Cup ni shamin nol ngai nak an lak nuwa SSC World Cup le palek som li leng chu Chinland Defence Force haka sina ani up chang tia thei ase Mindat penga SSC ni vanlong le syam nganin kada unak an tua ruanga twal chungmi hliam twar an umpina in arok mi song an tia twal chungmi nani an chim Nisan April ni hlei sari sana tada u vanlong bwal in a chhuak mi ja fighter pahni ni kada unak an tua pina April ni hlei ruksan le sumilam panga shonga syam ngan an ka ruanga nungak cha pakhat hliam atwar tia thei ase vanlong ka nak ruanga hliam twar le thilri rokrel chu petleina ka har ruanga dik clearing kan thai khawri lo tia twal chungmi pakhat ni achim nihin April ni hlei ria jing lei tianga vanlong chuan thong thei asiri cha a twal chungmi na chu ani thopri kau na tia mindat ummi pakhat ni achim chap mindat khopia hin April ni hlei ruknia kada una ka chwa nu in SSC ni mizapi umnak mun chu an ka tia mizapi ra ka pakhat ni achim ve SSC World Cup ni mindat khopi hi vanlong le syam nganin atu an ka I thlathum chung shonga vanlong in voisom thum shong le syam ngan voise musat an ka chang vanlong le syam ngan ka na ken minung pariat an thi chang I CDF mindat World Cup chungtel pahni nun nak aliam tia CDF mindat leini an chim SSC ni michina thongina kumruk thongthak dengin bia anrak chei piak mi Kachim Baptist Convention Chairman Hlun Reverend Dr. Callum Sampson chu Nisan April ni hlei sari thongtla luatnak amu mi laka atel vena in SSC World Cup ni an nak ina an tlai chan tia KBC in Trambaw ngai nani an chim Reverend Dr. Callum Sampson chu thongcha achim mi ruanga aliam chia thongni kullen hi December ni li a Mandalay Airport a SSC World Cup ni an rak tlai I kumruk tiang thongthlak dengin bia an sei piak na in kumkhat le cheu shong thong atlak nuwa Nisan April ni hlei sari chun nu similam pakhat shonga luatnak amuna in zan similam pasha shonga SSC World Cup ni a nak ina an batlai chan kong KBC in Trambaw ngai pakhat ni chun achim Zairuanga da Dr. Callum Sampson hi antlai chan nga ti kan ngalvelo zahanzan sumilam pasha shonga khan antlai Reverend Dr. Callum Sampson nupile Peace Talk Creation Group PCG chungtel pakhat song antlai chi na tia KBC in Trambaw ngai pakhat ni achim tle atong mi Reverend Dr. Callum Sampson telin anupile Peace Talk Creation Group PCG chungtel na chu chungtel pakhat chu michina thongina an shin na tia Reverend Dr. Callum Sampson he ne inyamina ton mi ni an chim Nisan April ni hlei sari a SSC ni thongtla thongthum zathum le pathum an thla na I chu chunga chun ramdang mi som kwa le pariat song ani tel ram kher thongtla belte minung som kwa le pakhat long ani tel tia thei ase Munram kulmola mai khopi mupung munram SSC palek sakhana thong atlami pathum chu Nisan April ni hlei sari a
thong in an bawi palek ni an tlei mi mei thal ilakin an sam tia mola mian khopi twal chung mi nani an sim azam mi pathum laka pakhat chu an tlei than tia kan the achung thil chang tak tak chu kan thei khori lowi azam mi na an konglam song kan khal mi lo tia twal chung mi pakhat ni achim thongtla pathum an sam hnuwa mola mian khopi shambun mi bom chan tu mo cho pol chu palek sakhan chunga an lut i bom channak an twa tia twal chung mi nani an sim aliam chia thong ni le hlei sari lo songa rithai si ruanga tlei tong mi thongtla pali chu mola mian khopi mu pung hun ram palek sakhan in an rak sam i pakhat chu an rak tlei kho chan sagai ram chen kale mi thlang le ta ya kung khoponga thilphur mojo pakhat chu twal chung sham tlai asemi paka pha phuni April ni heli sing leya an ka I mojo khal tu pakhat chu amaya hliam fak ngai atwar tia thei ase alwan che April ni hei thum ni a kale mi in man le leya kal ati mi thilphur mojo pakhat chu kale technology university ya mun akwar mi ssc world cup ni an tlai I athai sing April ni heli sing leya an thla chan nu a taya kong khwa leya akal I kholu lai lampi a paka pha phu ni an ka cha mojo khal tu pakhat chu amai le akuta hliam fak ngai atwar tia thei asim hi kong hepe tlain hliam twar mi chung kharin minung pakhat ni ssc world cup pol ni amojo an thla chan nu a lamdangin nakala chung kanin ka lai an ti cha a mojo lampi zurin akale lampi thwana aliu ti mi twal chung shan tlai phu pol song achim ta kau nai an ma le song ni kalan on kau chi phenak bantuk chawin mei thal kan ka lai an ti na in mojo mai le sobdi lakin an ka cha a mojo khal tu chu amai le akuta hliam apu I amai hi mun riat in kan thit ni hin tiang rola e khori lawi ti hang deuh long ading khau tia achim atu leu chu kalemi ukhyang kapa ika da una ka chhuak leng mangi ssc world cup ni sham shamin shangman an ka pina sham shamin biak interin in tam ngai an khang tia thei asim ssc ni luatnak an pek mi hna laka ram khel thongtla som kwale pakhat long ani tel tia political prisoners network Myanmar ppnm ni an chim nisan April ni hlei saria ssc ni Myanmar ram hun kipa a mi thong in le palek sakhana thong an thlak mi thong thom za thum le pathum chu luatnak an pek hnai an thla than sang hna chu chunga chun ram khel thongta som kwale pakhat long ani tel ssc ni luatnak a pek mi hna laka kumsau pi thongtla dingin bia an sei pi hna I ani tel lo I ram khel thongta luatnak a hmu mi an tlom tuk ppnm ni chazin kan khomia thong in hleinga in ram khel thongtla alwat mi som kwale pangkhat long an si tia political prisoners network Myanmar ppnm in jambo nge ku te chun u ni achim ssc ni thongtla an lwa ter mi na chungin chhuani chan aphan deng mi minung song ani tel tia NLD Party Central Committee chungtel ucho treni achim luatnak mukhori lawin thong ina atang ri mi NLD chungtel thongkhat sanni le som ruk le pakwa an umi chu chunga chun parliament palai som ruk le panga ani tel ramkhel thongtla zau khen tu phu AAPP ni alwan che April ni ni tiang an lang ter ninga ssc world cup ni sham shamin no ngai nak an lak nu in tle atong mi thong kul le thong ruk le zanga le kuleli NCE minung thong riat zakwali som li chu thong thlak dingin be chei piak mi an sim Karen Ramya Ojia World Cup tha chang chap dingin akal mi ssc World Cup chukan ka hna I minung zakhat leng an thi pina World Cup moto cheu khat song an rok tia KNU ni athan April le khatiang anu big mi Ojia atang mi ssc World Cup khalai ya 275 battalion chu Current National Liberation Army KNLA, Current National Defense Organization KNDOLE, People Defense Force PDF fan in Antukna I, Sakhan an lak nuwa SSC World Cup ni, Mia Oji lak chan dinga ong zaya ti minbun in kada unak tua dinga akal mi SSC World Cup pol chu, KNLA shwainak in KNDOLE PDF nani, lam thluan chuak an ka hnai World Cup sakhat leng an thi pina
thir kham mojo telin mojo dang song an sho piak na SSC World Cup bol chu mai phong khaw lawin jona tlang tanga andir kau na tia thei ase SSC van long ni ral lam sialin bom an thak pina sham ganin ka da unak an to cha a solnak ngai lo twal chung mi thi le hliam twar an long selo in miza pi ngai mi thil rin ha song an rok na tia Khatip media ni an lang ter magwai khopi kamma lamle kwechian chuichian sanga nithum chunga namso nak voi ni achhuak i papa ni an thi pina minung pali hliam an twar tia twal chungmi na ni an chim namso nak voi ni achwa nak voi khat nak chu titoi poi don hleya ase I avoi ni nak chu in pakhata ase April ni le rukzan le similam pangal luana kamma tlampi titoi poi don hleya ti a toi liao mi na chu bia ani alcha namso nak achhuak I Saswe kan khwami mong chit sain kumsom thum le kumruk athi pina adang pathum hliam an twar te thei ase nihin April ni le razin similam pakhat shong songa chui chian ummi utan chun kumsom ruk le kumruk chu achung le ani hil kara mi tha khesin thong arak tlabal mi utim mong swe kumsom nga le kum le ni in chunga alu noi namin atuk te twal chungmi nani an chim utan chun chu amuna athi choli anupi kumsom ruk le kumruk mi le afapa nupi ma wewe u song hliam an twar ve te thei ase hi thil pahni achang mi athi mi le hliam twar mi na chu bom chan tu phuni magwai se in pia an kalpi na I mi thatun ha chu atu tiang an tlai khori na lo tia thei ase alwan che April ni riat liao songa magwai se ina lampia thi a hlu tu phu shrai tu pakhat song nam so in an rak tha chang Ramring ngak SSC World Cup le palek somli le paruk chu Bangladesh drama anzam chapi Bangladesh drama asamin an shen mi SSC World Cup le palek hi zanhi le somruk an se changtia Bangladesh ni an than April ni le ruk le ni le sari ni ya Ramring ngak SSC World Cup le palek somli le paruk chu Myanmar Bangladesh dram rilon in Bangladesh drama anzam chan Jakhan ramkola he ikada unak ruanga Ramring ngak SSC World Cup le palek zanhi le somruk chu Bangladesh drama anzam cha a Kele shen an si kong Bangladesh Ramring ngak World Cup in chimnak nol ngei MD Shariful Islam ni achim alwan che April ni lei le si Bangladesh le chan sumilam le khat le chewa Myanmar Ramring ngak SSC World Cup panga chu Bangladesh drama an rak sam chang Mars ni som thum ni zonga Ramring ngak SSC World Cup pathum le Mars ni le khat ni a Ramring ngak SSC World Cup za som sari le pasari chu Bangladesh drama an rak sam te thei ase avoi khatnak Bangladesh drama arak sam mi Ramring ngak SSC World Cup le palek za thum le som thum chu alwan cha February ni leinga a Myanmar rama kwat an rak se chang I atu avoi ni na Bangladesh drama azam chan mi Ramring ngak SSC World Cup le palek an sa te ya zanhi le som ruk an si te thei ase Magwai ram channat mau penga sham na matlai mi SSC kutang rian chuan na phungkung khwa boy kim mong e chu anfim hlom e carbine me thalle pistol telin ral kap man mi thilri an la kong People's Defense Organization nap mau ni an chim Nizan April ni thlei sari Zaanlei similam palele minute pasha a na phungkung khwa boy le piso chi shwai tu zong asimi kim mong e chu a umnak in ponga twal chung sham tai chang tri phuni mai thalin an kai munrila athi te thei ase twal chung sham tlai chang tri phu pol chu piso chi shwai tu kim mong e ni ai in pongan phana atlai chi mi karbai mai thalin araka masa na nu a kapni kar kada unak minute panga chung shong achwak I chunhuwa kim mong e chu an fim hlom kho twal chung sham tai phulain thile hliam an umlo te thei ase tutan kan Thawngchimnak chama vial hin kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tuk shingshan thaisinga thongpang thar he kani tong chan te na lai